Presiden Kari ke Draupadi Murmu, Vice President Jagdeep Dhankar, Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi kilai khuble ikinong trekam hakitan prepare jangka sarkar hakasni rakhe ka Civil Services Day. Ka sarkar jangka jala Assam ba Arunachal Pradesh kilai yasoi ya kasas skolar snok tho jingmun hak baya dai bat kijaka baya kaja Khubor hapdeng kini ki arjalla. Menteri Ketnat Kamshabari Dr. H. Jaishankar ne kasngi ulai kendu bat Secretary General ke United Nations Antonio Guterres ha New York bat lapan long ye kajeng kren halor kajing nangjur jong kajing ki ha Sudan. Haki apa pratali ki constituency jong ke Bengaluru layo arspa nye pundai tali ki nomination naki arspa sap hunyongut ki kertong hakasngi khaddu banthap ki kerteng kata hakasngi palai nak bentak ki election hakajela. Ka Chennai Super Kings kan saya kun Persha ya ka Sunrisers Hyderabad ha match dan Stadium ha Chennai Mynta ka janmin.